Lakhan ko ratrok Dwarbaguri constituency ka parlo dipluso bararong hang arong amekar Dilip Hansepen education EM Richard tok biaphan hemrit kachikim japhan kerap kachuhang Pinpur damme kedamtang pinanganar ni penseta karbiang long ke theki dinga tumalong johang dun long lelang lapen akirap ta long dun delang athe kedamtang anta Richard tok biaphan si vote epak vet seta pidun lo nasini liphan nanglangra hem kachikim japhan anke nangra vek tha pusi kachuningri pado niliman ka Dilip akur ke Hanse Hanse ada nang ni rong bang ke nilirong ka daga pararong harok acha nilinar jula nang le tum la so hem long ke do nang le tum bang hini penan so bahani vet la po so no mo galai anta somar do apai bang trok silo inu tareng re kalang ma ante non ke do bang bahani vel ke bang ni bela acha ante nilinar ju tulang la so hem ke nang le tum non ke kwan lo do ji ne ke put roxy put ner kem ne hem se do yele se ning kanar jon ta nang le tum bari khachala ning kreng ning thita la pusi ke do lo ke acha ante nang le tum phan la non ke keron bom PMAYG pun non la pena jada ka prek ne da sarkar bena to ma ke rap long dun ma ave di la pen isialam bang ente nang le tum non ke chobom ke ko pilo chuti methang chuti kia sok sang ti chobom ma kia sok se chobom athe nilitum nonamat pinanso banghini ansi do chotlo osomarta ave lapen sarpi sita amek ave choklem thekhe chudam thekhe lasinangra vek thapusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard tok biaphan chuningri biaphan ko pilo ka chuningri la po la hem la dom ine kang hondo te la hem si raba sonte acha anta nang lila kedam tang election long ta nang lila Richard tok biaphan si ki rap dun lobo Allah alang lodi sitamente dak lom lol dolamara lom local le da tum nang li phan la ana ki duk lo pu nang li phan nang thek long le mal nang le de News report Karbi Anglong Live